छिगो जिगो झिगो झी सक्कल नेवाय मंकास नेवा युट्युब ठो छिकपुनि न्यने दु छेन चाहिँ ठो जापु महागुठी केन्द्रीय भवन ख जी चाहिँ सत्यनारायण डङ्गोल हाल चाहिँ ठो जापु महागुठी केन्द्रीय समिति नायक खजी अहिले झिउ ठो चाहिँ छे भवन निर्माण को चाउ उपलक्ष्य झिसन ठोया चाहिँ माघ 5 गते छौ तजिउ ज्याझो या झिउ गोसाडु वया सिलसिला चाहिँ आठन चाहिँ महानगरपालिका पाखे ग्वाली ठो चाहिँ भवन निर्माण जु खट आतो करिब सम्पन्न जुली महानगर या उपमेयरजी छाया चाहिँ थो 5 गते चाहिँ छे हस्तान्तरण या ज्याझो दु झिसन चाहिँ दुनिया चाहिँ भौतिक रूपमा झिउ छेउ संरचना विकास या ढुङ्गु जुली दुनियासँग छेकपिन्ट यानौ खैट चाहिँ केने ढगा दुनि मुनि थिएन तो झि क्वे उतल्लाकमा आइजन उजुल ठो पाखा जमिन जुली क्वे उतल्ला न तल्ला ख अन्डरग्राउन्ड मखुठो छिक्सन सेवले चाहिँ अन्डरग्राउन्ड फेन चोसा अन्डरग्राउन्ड मखु दुनि धासलाई ठो चाहिँ सिसा प्रशिक्षण कक्षको लागि तयारी नउजुल फिर चाहिँ भरिसा मेउ ज्या बागिदनी छुनछुन ज्या बागिदनी उली ठो चाहिँ सिसा प्रशिक्षण कक्ष रूपे निर्माण यहाँ उजुल थनन से झी आतले उनी ठोतला ख प्रशासन जुलट न प्रशासन यो लागि खट हो अहिले ठुकीपाखे चाहिँ पदाधिकारी पनि कोठा खट हो जिम्मे अध्यक्ष उपाध्यक्ष महासचिव यो लागि प्रयोग एउटाका तयारी नौजुल फिर तले चाहिँ चिसा छस्वे थोची त वालिया पनि यो नाना सार्वजनिक यन्त्र युज ल ठोकोठा छियो मुजा कोठा ख सम्पूर्ण केन्द्रीय पदाधिकारी पनि हो बैठक छिसन चाहिँ ठोया कोठा या यन्त्र उजुल अहिले छिउ लागा समिति यो न लागै पि पास्मी केन्द्रीय चाहिबले ठोया कोठा चाहिँ खलाबला या छिसन व्यवस्था नउडु अहिले उकियो लागि न थन छिसन चाहिँ ठो पिजन बक्स त जुल आवश्यक पूर्वाधार त जुल ठो चाहिँ डेकट यो खट ठो छिसन जापु अनुसन्धान केन्द्र यो रूपे प्रयोग या हो याना यन्त्र यो जुल ठुयो चाहिँ विकास यो क्रममा चाहिँ आठो फर्निचर फुक चाहिँ मरुताल ग्वाली आउ खट ठुइट चाहिँ छिसा न्यू बोठला टेबलको जुलट हो ठो भित्री कोठा चाहिँ अनुसन्धान यो लागि ख रिसर्च सेन्टर ठो पिन्यू कोठा चाहिँ लाइब्रेरी कमन लाइब्रेरी ढका चाहिँ छिसा ठो यन्त्र यो जुल आठो छुन रिन लिपा चाहिँ ठो चाहिँ सञ्चालन वयो याउ छिउ आजुडु ठोटला चाहिँ छिसा रिसर्च सेन्टर देखौ जुल आथन चुए फिर ठोटला छिसा न्यू ज्याछो याउ ढका आयो विचार ख छौ चाहिँ इथनोग्राफी कलेक्सन सेन्टर देखिउला त्यही न बिजाइन जनाउदु ठुल्ठासँग मगा तर हालै त चाहिँ गाक्यो अहिले चाहिँ आइटी युनिट छौ न टेउ ढका चाहिँ छिउ ज्याझो जुल ठोकोठा चाहिँ फिर फिनिसिङ या चाहिँ फर्निचर फिनिसिङ या चाहिँ बाँकी दनी निकटे चाहिँ ठिट न पुरा याउ झिउ आज दु ठो दक्ष चोइ तल्ला जुल छ एकदमै हेपिस्टोन थन जे चाहिँ स्वयम्भू भगवान एकदमै चुलिन्छु दर्शन यादु अहिले झिउ सोनिग यिन्दे यु न एकदमै बाँलाका
झिसन थन चाहिँ सहर विकसित सहर चाहिँ थन स्वेउ झित चाहिँ चोलाउटु जुनि झिउ सोनी गयो सहर गपार र गया उठा थन जिस्वेबले झिउ सोनी गया बच्ची भाग चाहिँ खन खण्ड उठेन्छ थन एजुली सापे हेपु उठा झि भाइमानिए धैमा झिउ बुद्ध धर्म यो एकदम पवित्र ठाट हो बैलोचन तीर्थ ओ बैलोचन तीर्थ न वज्राचार्य समुदाय झि गुर्जुपी नापे सोनी डुलिन झिपी एकदमै भागिमानी ट्याएको छ न आशा दु छिपी सक्सिउँ ग्वाली झिउ समाज अझ विकासिया भई छु आयो सुझाव त दसा जिम त सुझाव यो लागि न इना पियाना थुरै धेरै आज बिराकया सुभा